Problem ya pi baru ke prolog ke bapit ya kena video bat ngap yang sob hai pi syak YouTube channel ke jonga. Kene ke dei kesin ke badang kong bangin yo sngo. Ba ke jing ai jing arab le ne ke jing ai pisa syak dong krong on syapan hap ha ke an. Bar ngila pan syam ya kene katkum ke jing penjat jong ki bor bahalor. Ba ke jing khang ban pan pisa ke dei si banta jong ke jing persyang ke ba kham he ban pan khuit ya ke sor bat ban yele persyak ya ken hun pan jing pan balapan be. Kini kalong haka sorba indoor kabedon hapok keri India ke jongi. Baru sing ula batai babun kinong panjing pan kidei ki benta jong ki kenhun be ain. Bar ki syapen bor ha kini ke jing im. Baru la ongru bang iladep pan pra ya kato katne ki kenhun ki bakum kini. Bat la pen bahapat ya sibun ki riu simet ula ong. Adu ke siterik ubnai Januari ajar perusahaan. Kajing ai pisa syakinong pan pisa ha indoor. Kala ban penhap ya pi ha kajing ha ka liang ka an. Ka bor sensar kanong ba kala pen bena ba kino ki ba syakem ba ki ai jing rap insa ujor da ka FIR. Latip ya ka na ka benta ki surok ki ba khuit bat ki jing thu. Ki ba ya syaprang menta ka indoor kala pen sitom bin. Ya kajing pan jing kerpat ha ki jaka pai ba. District Collector Ashish Singh ulapan tikna ya kate ke sinjam da ka baong kajing pan sel thu pai ba jongi persya ya kajing pan jingerap kan yat be ha kadong ba hadu ke bakut jong udah benai Disember dadalap ya kino ki briu ki ba jingerap nadu ke sitrik benai Januari arja arpusan day ban IFIR on sa penrung kerting ru persya ya u ni yaka.